اخ سوال اس پتمہ جمعہ اس آمت اس ہسا چھ مائکن پہ کیا کرن گیون وان مسجد خاطر کریو تھی مکمل چند رب کریو خیر و عافیت اندر جائے تو تام دم بہ یتھ سوال جواب انشاءاللہ کہن تہ روز نہ پتھ رب کریو خیر و برکت اندر جائے یس یہ گیون چھ یہ حرام گیون چھ حرام پتہ یل مائکی لاگن یہ بنن مزید کبھی یہ بنن مزید برائی یہ بنن مزید اللہ تعالی سندس دربارس اندر غضب ناک تو سخت وبالک سبب سخت وبالک سبب کیا دے قرآن ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرموخ معراج کس توفس من چھو اخ بڑ توف سو گو کہ ولا تبذر تبذیرا تو ازو تبذیر کرن والن مز پنن پان کرن پیش تبذیر کرن وال چھو شیطان سن بای یم چھ زلفظ اگو اسراف بیا گو تبذیر اسراف گو جائز کامن مز حد خود زیادہ خرچاون وار بوزو اسراف گو جائز کامن مز حد خود زیادہ خرچاون تبذیر گو ناجائز کامن مز پنن دولت خرچاون ناجائز کامن مز پنن دولت گیون چھ حرام گیون چھ ناجائز یس گیون وانس پہ 30 ساس 40 ساس 50 ساس خرچائے پت لاگہ مائک پت کر بیمارن تکلیف دنچ مضموم کوشش پت کر انسانیتس تکلیف دنچ مضموم کوشش فرموخ یوت انسان چھ شیطان سن بوئی کم سن بوئی شیطان سن بوئی ان الشیطان لربہ کفورا شیطان چھو پروردگار سن نافرمان لہذا کریو یہ گیونوان بند یہ مائک کریو گیونوان پر بند منظرات کریو بند منز لاگن چھو کوڑے اسلام ہشناون تم خطر چھن منظرات کی سہک تمس بین لگت سہک تمس موج لگت ماس لگت پوپ لگت ویس لگت ام خطر منظرات بناون ناجائز تو حرام یہ اسلام اجازت دیون پتہ اگر گیون لاگو یہ مزید بنن اللہ تعالی سند ناراضگی ہن سبب یم یہ عمل کرن تمن پز فوراً سے پیشتر توبہ کرن آئندہ پز یمو چیزن نش پرہیز کرن اللہ تعالی دین بوزن پتہ عمل کرنک توفیق